tuia ki roto, tuia ki waho. Ka rongo te pō, ka rongo te ao, haumie, huie, tae ki e. Tēnā koutou katoa. Ko Hukirangi, ko mō te taunga maunga, ko Kaikau te awa, ko Matātua te waka, ko Ngāpui te iwi, ko Ngāti Hine te hapu, ko Lorena Stephen, tōku ingoa, tēnā tātou katoa. Te mana o te wai, it's about putting our fresh water first. Water is life. It supports the social, cultural, economic and environmental well-being of communities in Aotearoa. Putting fresh water first means making immediate improvements to reverse the past damage and restore the mauri of our fresh waterways within a generation. The Te Mana o Te Wai Fund provides $30 million to tautoko marae, whānau and hapu to take action to improve the quality of the freshwater systems in their rohe. Expressions of interest will open in early 2021. Applicants to the Te Mana o Te Wai Fund will need to support the following factors. First one, a plan that creates jobs from practical, on-the-ground actions to improve the freshwater quality of a freshwater system. Two, supporting and building capacity that will enable marae, whānau and hapu to be involved in the governance structure and decision-making processes on their freshwater management in their rohe. And number three, working collectively with other Māori groups and iwi within a rohe. Te Manatū mō Te Taiao want to work with Māori to ensure that freshwater of Aotearoa supports the health of our people, our environment and our economy. Ko te wai Māori te oranga o ngā mea katoa. Kia ora.